Ti Masakbayan. Full episode. Awan makalapad. Padasan ta mama ti mapanag trabaho ijay syudad? Wan kaya't kumatimapan ang trabaho ijay. Ngam, awan magkadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagakpay ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan ngaminin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak pa'y mo't nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay Tayaw. Dakkelakon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang mag nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng, no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutin bagakan kwa na. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti day dya akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan ka no a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day tati mayat, ta saan tamat nga rod a college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit akon? Naimbag ko no awan sakit ko. Mama. Saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat. Masapul asaan ama bankrupt. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak, Mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodon, Mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat tan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni Mama. Amo mati ugali ni Mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y mat nga rod. Wani nga ron, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo. Ngam inton malpas ti training, ngumaton tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant di ta baba? Nakita. Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan ka no ti meeting. When no function hall, dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayjay restaurant. Lakit di Naapapan amin
tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak nang timapmapan ijay. Good morning, sir. Adto ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tadapay meeting ko J-Class sa hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito eh. Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laeng di nagtaray nga alutiit. Ay, imbang pa nga ron di alutiit, adamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan day ta, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laeng mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangad na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam ka mat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday taabalikas. Sanyata? Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak maten alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos a maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam ba din nakita na ka? Mas daawak mat nga rod. Medyo imisamakmat. Nga mababain na kitay. Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapaapan nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Oh, sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas abalasan, ije nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diyan ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabtrabakon na, sir. Saan anak meeting? At da ije hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diyan ka mo Basta, napintas sa babae. Simple kan ama. Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga ro na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na.
Nangako ti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga ta tinagan ti babae a dinakamat na. Dahil atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Ang apay akas lamasuron ka. Saan mo? Anya nga ta ti trabaho tinasao a babae. Saan ko man ay namasong batang dahil taas sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di napayam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko nakayawan ni sir kin ko na. Sigud kat sana kasjeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibang ina iti sa bali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutem. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutem. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Aggat-gatang kakaday ti chika o basan. Adda bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kung tumat ilako ija syudad. No, adda ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mo't ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yu idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. Adan to kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka di tigagarayo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, tibunga na. Panawin gayam ti chiko ita. Nasamit da iti at chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang itibunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak magtan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina nga marumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko ken ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak kay ti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong kay ti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palam amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipapris na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narilgat, sir. Ag may sa kamot nga anak. Apay nga strictuan na kakit din. Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha?
Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Nabayag kami na parokyano dayto yung hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka itinangat-ngato at trabaho miti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Tawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da dito'y. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga mo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak na imanugot. Loka, agpraktikal ka mat ali, Libeth. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam nada pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabainanak, ididinamag na noan niya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno, adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon iti hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amaamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak. Saan aga po iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayem mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't yung asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina, ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na? Isurot nak, iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Isuti nang ibaga nga awisan ka. Ngamin,
Jak kumakayat ti agpasyar akaduak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak mat asyapirot. No adda mading aramidan na kan ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Ay, saan ngagbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ijay lugar tayo. Adda pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na da. Si Kamat, tanghiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko, ma. Makamukan sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Amangan numa di kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasa nga namamo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibeth. Inawis na ngagpasyar na, nga masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni Madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay alilibet. Oh, ada ka di ibagbagam? Ay kwa, awan. Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo kok, basang. Wan, ama. Naira na nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtatrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog. Kat makapadakas kada kayo. Saan basag? At adang agsakitak no maikan ti bagbagay no saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan ita ni Sir Jake dito opisina. Inawis nga minday di alilibet. Sino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet lang ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye. Nalipatam samatan nga adatang danak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama, awan ti dakas nga inaramid mi kadag iti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, man. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaal ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo.
Namuan ni mama, apim manawak iti kalman. Kanada babae kakadwak. Anya? Agora ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayata, numay sana. Isong ay nawis na tigayam na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman ta pasipsiputan ni madam. Kasanon nga? Dahi tangarong ti parikot ko. Kasanon, no awan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka niti kwarta, iti bukod mo bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may sang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano tibiyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman aklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Uy, nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nakikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitin mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman nak. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno adda ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno ray ta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka itibukod mo ang negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunak. Talaga amang ibangonak. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan kakadimanan ni Jay Syudad Basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyamanak, Basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to day ta, ama. Nabiit da pa'y mat nga mina nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo ka o. Talaga akas ta, ama. Marwam kayong tumo laeng. Wan ba't kiti Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin kwa na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruwar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak nutlata dito nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni Apong Punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmay-may sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho. Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo, no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot a makirelasyon kan kuana? Sinurot mo laang mo, ipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Uray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana. Nax! Talaga akas tati sautin na inlaw. Kano ak nga tamo ta makasarak iti kas ka ni Sir Jake?
Zenny, iti anyaman nga oras, dumteng ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jake. Ngam no sana kaskan kwa na, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin amagudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyang ka di, tinapasamak ka data. Di nak ka di ay ayatan. Ay, ayatan ka. Ngam kasanon no agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga daytoy nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipaw it mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrebangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hangam kasanon, numamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidak. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da kadimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Saan mo apagrebangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramit ta. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidak. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da kadimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon akpay. Kasano ag nga rudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit ko nakmanen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan. Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa'y amaamuan ni mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahan. Anya, ngam saan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamusta na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, mama. Nag-overtime ak ngamin, mama. Ado ti papeles amasapul kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog aklangan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang apod no ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ngimato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un mama. Kwartala ang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatag unay ni Lelebet. Uy,
Sa bahalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan. Ura awan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuad na traidor ditoy. Amo mo tang tilislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamot karbangam. Awan apulos ti karbangag. Ti kayat ni mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan akwaraken ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangako ti saritaan nyo kini Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamot karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ti pagsinsin narakanda. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim kamatan, Davy. Ada impaw itmanen ti apom, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol matag no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basang. Kunana ngamin, nga insagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun tukun kwa na, no agbakasyon dito'y lugar tayo. Kaano nga tama iti nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adda man damagan. Adda ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adda agnagan iti Lilibet dito Apay ka di adam damagam. Tikaduak akro dito'y hotel, ma'am. Addan samit kunkunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sabali. Na, pimanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Addaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Asino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw a masuron, pinanawan nakit din. Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag, iti may papankanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel a matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit-kita amkan kwa na? Itay laang mat nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito'y dagusmi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga ganat ka. Amangan no tay detektiv ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zenny. Adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana.
Aba ba kano tibuok nga? Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan tiyo may ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko mati ang nadanasan. Ada ka di managdakdaka sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang mo't kindi. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yo, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim, tanong mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ing kapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayuta. Awan makalapad iti ayan-ayat ta. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsan hak, Jake. Masiguradok ang nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin, bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka, gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trab-trabak mo ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kwa na. Asino? Kan apay? Anya ti masapol da ka ni Lilibet? Ti pagsidda awak, babae ka no. Dadakkel ti kamuro na, kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan iti Lilibet. Kasla dasuron na ka ni Lilibet. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita di aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masiguradok nga agdadagsan hak. Anya? Agdadagsan kan? Ay, di kan tumat nga minagan-anad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito ay. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran kan ka? Kat awan mati naramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake kan ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello? Sino da ito'y? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti Lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babay. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babay. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye.
Binabaanak manen iti telepono ti laad abakot. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello? Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Impyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna bayad. Bye. Madamati dalos ko itay. Idinapantimay sa alalaki ang nagdamag ka ni boss. Kaslam amumat ni boss. Anya tinangag mo, adinamag na. Kasla tinagan mo, tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas daawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kon ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka kadi? Asino dagiti dua lalaki anapan ni Balayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw. Dinamag kaw, ngam kunadamot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadya ang Mike, kan dinamag na gayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman da ita. Anya ti masapol dagiji alalaki, tapay akayat da ang maamuan dagita. Hello? Anya ti resulta ti inaramid yo? Anya? Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya? Isumat lagay ang makayat na abaniitan ti anak ko. Awanan bain, nagposkol ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makitam ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata. Apay ka di, madam. Anya ti masapul yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Hawanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Apay ka di, madam. Anya ti masapul yo? Siyak ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang bani iti anak ko. Awanan kay tibain,
Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo, si ka mamirmiraot. Kaya't kung ay tabot-lag, pumanaw ka dito ya syudad. Nga madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho mo. Pumanaw ka, no di mo kaya't nga da mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati mga asi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawak. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawit ka ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo kadi kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi ka mat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak laangan ti inted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo? Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit laang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayanak unay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag. Maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan ije hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpay so timbagak, sir. Awan pa kainaigak iti kunkunayo. Ulbud, adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa ije hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka iti sangok. Di ka kayat makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anya't mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat da ito'y nasarakan ta pagkasiraan ta dito'y kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya kan high school. Wen, Zenny, mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpay su space di ta arubayan ti balay pagkasiraan ta. Mayat da ito yan ang negosyo ta dito'y. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanaw abulan kat madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang, tadi na makita ti amana. Iti da ito nga ayan kan trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa wano sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidaya kita.
Tawanan ti babae apoon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay para ken ka, sir. Narigat na ita sa Adam. Kay kayat ko pa'y naipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbyag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamalaang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yu ka di ti cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang kan iti sabali. Ngam kasanun dagiti naka-phonebook a contacts ko. Saan naparikot da ita? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga adda kontak ko kanililibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tano makaunungak. Mangibangunak iti bukod ko a negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. Nadabukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno dahi ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang efris na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknang na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mal... Para kanyak. Saan akwarta laang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat, ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. No kas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit. Mariknak ngamin ang napigsa no agkuti. Nakalagipak apo masyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay. Nang runa no makita da ka amasikong. Kagura lakit din bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zeni kan lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito eh. Napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumat imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok. Adi na imbaga no papanan na. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag ko man, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada ano asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko.
Mayakmat da ito'y negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumahatang nga eskwela. Mayat nga agpaiso da ito'y napanunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Wen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wen nga ron, jak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak nga agbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan ko nga imakarta dito yung kabisera. Kat aglaklako ta dito'y. Saan ko nga ibagbaga ti maipapantin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Wen, tapno saan amasair terik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibit nga apo ka. Ay, pinanawak ije kabisera, Apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ije sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, Apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ang kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, Apong? Addan tuyo umay na dito'y. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa napasamak ken kuana. Imbag ka nasabat ka dito'y dalan basang. Ada ka di iba kayo, ama. Imay itay ni Sene agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da ang naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumatlagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, ti negosyo ket tumamawon no agmalas. Agpaiso day ta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No daduma, malugi ak. Talaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayo ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day dya alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tapno makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet, ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot day dya alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kaya't mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan. Masapak nga agawid ita. At aramida ka dyan balay. Gasta ka rin, sir. Kaya't ko nga min nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadag ita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ko ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuana, sir? Day tangaron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zenny. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ija ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastabyag anak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Apoy akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro akas tatiagan Inak mga yabi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kasla saan kung samat na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay nak mga yabi ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tan, no awan ka. Sana day ti panunutam. Agpapigsa ka kitdi. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamat tan awawir ko. Ay, gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing, ha? Wen talaga si katikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga agawid, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaan mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda ngamin plano amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko maan negosyo? Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo? Sabali ang negosyo, mama. Saan kayo ang madanagan? Saan kayo ang kompetensyaan? Anya ka ti panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasano mangag ni bakit pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail numangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itidake sa plano na. Saan mat siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagiti urat ti anak ko. Adda ka din nagatang mo alote, apang ibangunam iti pasdag para iti negosyam, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibangunak iti negosyo. Anya ka iti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpay sureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panaka-opisina da. Ken mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo ti agwarwaras adamag, anak ko. Baknang sa kano ti akin ko, kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damot a pribado apasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami.
Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakderan ti pagadalan me. Pagsayaatan na, no adamanen pasdek iti asideg. Tapno adumanen ti gumatang iti lako tayo. Una, mami. Oray inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din tanasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak garod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga may pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasen. Barang ado ti mangrenta kas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. Adda nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinan da ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. Addan to pa'y jewelry shop, mama. Mayat man tinapanunot mo, tasaan amasapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid ka dagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On sir, swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kay tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay lakuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumat ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan ko na nulaksiden nak. Addamat ang negosyok apag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastrakak matijay? Inton adun to ti tao ijay, mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastrakak matlaang, babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan awan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Oray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, dayta ti dakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat ngarod ti anak ko. Ah? Ay, wan amare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani.
Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di damag. Saan matadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa nagaramkin ka? Ta inulit na pa'y. Ha, saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta damdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Siguradong ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumot ti tawon mo. Ang balasang kapailaan. No baliktadan ti 83. Kat 38. Sinalbang da ito ng Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka di ti sagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday ta ti basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akas lag nervyos ak maten. Anya ka di ta, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda nang ibaga. Nga guest speaker ak iti may sa apagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti may sa kaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa apagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan. Tapno maamamudak mat ijay kabisera. Ay, agbalin kayo analatak ijay no ag guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kaya't na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro ng agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos kay ti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehyo ka. Ha? Mabayag paymat dayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa'y nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan, ngam apay nga umaypay ditoy. Amo, kaimbyado ka ditoy. Ngamboy buyaang nakit din. Umay naktulungan, tabarigata na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak dita, takibinan kayo. Papananyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbon ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento titurungan nyo. E di opisina ati anak ko. Oh, adan samot munmunal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, Mare? Ay na, ni kano junior, ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, matama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisira.
Dandani nga minan ti graduation ti apukaw. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ati kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sama ti negosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda, iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni Mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Awano makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di jay, anak. Anya tinangag ko an naira na ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, Mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, Mami. Anya ka diti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, Mami? Basta timbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amamuyo ka de? Ningata Sir Jake, tinakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay ang nagtibayo ti barukong ko, di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga impagarup ti impadamag ni Junior. Wen siguro. Agkita kami nga tapay iti ama, ti anak ko. Masungbatan to amin dagita, no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka diti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, Mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laeng, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day taanagan. Nga mas dawak man, Mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka diti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din?
Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanen iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mga marcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaikit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake ngagpaiso ti guest speaker. Mangag namat, no yawag dan to tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ama pa na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga adda ijay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin mapasama. Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ni, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan tuma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kanda duma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat diya, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamat anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo matan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Malangarod, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan no sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zenny, agnerbyosak matan. Apay ko mga agnerbiyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay intablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyosak. Anya pa'y kumati pag nerbyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang arod. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnernerbiyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang ti gayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video ak man kit di. Kanya ti makita ka na pansinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man.
Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduusan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnanti ada iti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Ag nervyos kayong samat. Nakalamlami isti mayo. Kun, ay na, agkalinduusan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami. Ijay ti pagtugawan nyo. Ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inukrad ni Sir Jake ti program ngayon tadakan ko ana. Mabasa na siguron. Ani junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake. Yawag dandag iti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami ni Jake. Ta nakatakdar akaraman kadag iti mangyaw awat iti awards. Kat ita, ti makagunod iti kangatuan a pamadayaw. Weno, valedictorian kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak kat mapanak iti entablado. Mabalin ka din arakopan kayo aduha. Nagbayag sinapsapol kayo. Ngap, Jake, adda tayo iti entablado. Uray adda tayo dito entablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Ada kayo tinabayag sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wani ko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsak bay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga dahito bakit? Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalhaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading itak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam.
Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksidenak ni mama, tadamten bukod ko ang negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagaya man nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Adapay gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasano, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akong amabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Amang ano agbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasano, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nam? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama. Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian, iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kwa na, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat nga ron idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na. Bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngamin. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yun tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado kano nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryetay witaalawas anapuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.